Tata baso lah. Cincang. Ya. Cincang. Entar ada setik. Ada. Yo. Gas. Nanti suka. Gas ah. Cukup. Tah si eta rek meuli. Bah. Kemana? Kuliner kali ya. Ke baso lah. Arek tapi tunggu duit teh. Sok lah. Hah? Sok. Asli ya? Asli sok. Masih Jimas. Oh, siap. Bere. Heeh. Eta nu ngeunah basona. Cincang Mas. Cincang yang sarwakeun. Gurih-gurih nyoy. Keladanya. Apa kita lah kan. Itu botol kebeaknya. Ke mana, Pak? Hah? Ke mana? Kuliner ku kulilingan biar teh. Kulilingan. Heeh. Terus biasa yang piduiteun. Sampai teu hasil. Hasil. Heeh. Pek lapar gitu. Untung kayak ule nawaran gitu. Sok. Heeh. Ke baso. Ini lila ngaledangan teh. Buru cenah. Ini lila tuh. Dah Mas. Wah, ini lila we. Baso ge. Alah. Lain usaha naon tadi kan usaha naon? Bisnis. Bisnis naon? Bisnis Batu Ali. Oh, Batu Ali merek naon tah? Biasa we lah rupa-rupa. Aya bacan, boga bacan. Boga tuh. Bocah anak naon oge. Kalimaya. Wah, segala. Kalimaya. Heeh. Harus mah rugi cenanya. Cubungnya. Kali kecubung. Jadi ngomongkan Batu Ali teh. Heeh. Iya. Kemana? Kadi saya ke baso lah. Baso? Baso. Wah, kadi mah. Kebeneran lapar. Urang jailan deui wah. Urang jadi korban deh, oke? Oke, siap. Kebeneran nih lapar ya. Ke baso lah. Besok Pesan Mas. Mas, bisa Mas, bakso Mas. Cincang. A few moments later. Di mana Lila tuh? Masih lapar. Panjang kan? Colok Pak. Colok nah. Alah. Bisa belat mah. Kemana ketik ah? Ketik. Sama buku. Ngos lah. Ngomong balurkeun lah. Ada. Ada itu emang tuh dibalurkeun tuh. Terus ulek kemana mau cainan lila? Euy tanya ngomong apa? Lek sulah sekulek. Ya, tahu. Hah? Kade deui nya. Oh, tenang. Cainan kayak kuat. Yang era sorangan. Era teuing ngeri hayang. Si sorangan. Berbeda sorangan. Mana? Di mana? Mana? Itu bahasana enak yuk. Ya di bawah yuk Dagang somah. bahasa uratnya. Iya, bahasa berat. Itu uratnya tuh. A few moments later. Kemana sih udah si ulah ya? Mau kaning terbuka duit ini nih. Anas nyamperkeun. Ayeuna era we cuma. Mas. Caranya lawan sekedeng ada dengan cai ya. Iya. Rek ka mana? Kebayar heula tuh udah urang mah. Diri dagang lain apa nitipu. Gua sih kontak dipangmayarkeun nih ketua duit. Lah kudu bayar heula pokona mah. Itu buka duit. Bayar heula. Itu buka duitnya kan. Mending bayar mending dagang baso sok. Yang penting dagang baso. Dagang ke sing beak. Siap. Dagang baso. Oh, sok. Benar. Mantap beak awasnya. Yo, perep yo. Siap lah dagang baso aing. Baso urat. Baso aing gue inget gitu payung. Baso sok belian sih goblok. Belian sih. Ayo. Baso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billy Hoyong wangi kieu mah nya. Baso saya teh. Mas GP. Mas GP alamatnya di Kampung Panyairan, Kecamatan Parongpongnya. Ya. Dong kapai ka dieu tah ka Payun Alpa. Pokoknya masih masih gurih-gurih nyoy nya. Gurih-gurih nyoy mohon. Ulah hilap. Oke, minta samangkoknya. Ya, mangga. Ulah hilap subscribe, like, sareng komena, sareng share. Pokoknya mah loncengna di toyota pada aya video-video engel
Katong Kontras. Baru Nagri Channel. Channel. Yes.